e sonita ke oto ene ba wala kisenu ko se mai muna la kisenu afi kuda muna meni muna ala kisenu kemane walike mena jawdu mena jakay ko teddunga lanni merci. Assalamu alaikum. Haray mi hiwri ko la weltani on la landi so jawontere parti ji mon alla taw hara ko jawontere parti ji mo wonbe siwde fode ay mag donc hande la welti moƴƴa ko tawata kon situation men o lagine no fewndori ni e malgré yimbe ben no bittede ni ha fe'iti kerol mais yimbe ben kadi be wayi kadi weltare kadi be fijaji be jal be majjintina goddum hara susiji din la naali bonde parce que don ande namo kala wayirete no gol sulsi donc haray la wi be grambe be onno hide do fop no andi be déjà ko no be wiete bari Mamadou Alpha IFDG donc haray don andi militant be IFDG be mari courage ibe mari détermination ko inte kon détermination si be jetti gigol mabbe ngol surtout yette bari be do andi si be jetti be yidi goddo haray ko 100% on sama kala wala der ton haray don andi Mamadou Alpha bari don andi gigol ngol marani go alaji sellu donc haray meden tori kadi yo Allah beedu gigol ngol kadi modda nawra go yeso donc haray kadi mi ajoute don kadi vice président amen docteur Fodé Fofana haray meden tori Allah yo Allah beeda be kadi cellal mabbe ngal malgré be haala no haalaji dududi ko feddi go tay be nyawdagol mais yo Allah beedu cellal mabbe ngal haray don andi monsieur Mamadou Alpha bari min kadi ko ni mi yiri be donc haray ko ni kadi be weliri lan kadi haray kadi be wala lan modda non donc haray alaji sellu ibe andi déjà a hanto be marana teddungal donc haray yo Allah beedu kadi teddungal ngal hedde mabbe fop no yidi alaji sellu hande yo ardo parce que no fop no andi se alaji sellu hande ardi kele ndi be wawa dirige gol lendi be wawa feppingol lendi fop be wawa fottindingol gine fop wona nena goto babu goto gil sonko ye piro dum accaka meden donc haray lan tori militant be FDG be fop ye be wa'irni be fijana himbe be jalana be koni himbe be hidirta be koni himbe be hidirta parti on kadi koni himbe be hidirta jama on kadi jama on ardirta kadi sengo mabbe wonbe Amerique wonbe Europe wonbe surtout wonbe be lagine donc haray be weltana modda non bari Mamadou Alpha de handi la yiduma ha fe'iti donc haray ko mi tori yo Allah beedu giggongol hakkunde ma e jama on kadi lan tori kadi Allah yo Allah beedu kadi hakkunde giggongol hakkunde jama giggolgol e hakkunde alaji sellu donc andu be kadi alaji sellu be ande alaji sellu ko honto marana teddungal déjà be ardoto kadi lendi inchallah kay don andi ko fewndi kanka meden donc hawja min ko mi tori Allah ko yalla feppindi ene wom benta o hakkunde min ga feppindina ene Guinée on fop après daari en heɓay solution si Allah jaɓi Allah no wondi e meɗen yo Allah kadi ɓeydan en kadi doole ko ente kon doole en huula wota en ƴeeñjo donc haray bari Mamadou Alpha la weltanima moƴƴa no jama on kadi andi no weltanima kadi courage ma on e yewtereji maɗin kadi ko yaltata kon yewta par ce que ɗa andi lagine goɗɗo si yewtiri hande no sifa mo haray yimbe ben haray be moni tu be woni contre makko donc bari Mamadou Alpha IFDG donc don andi ka honto mi marani on giggol min kadi Fodé a image donc haray yo Allah beedu giggol mo modda danda en sago aybe men danda en sago di piji bondi wondi haylade ko hoore leydi men donc haray ko non maabi be kadi ben commenton yo Allah ittambe kadi ande parce que do sutti hande naaduna woni yarde non donc haray na juuti ngo yewte haray kadi mi hiwroto do kadi grand champion tijja la puissance et la même chose be grand be andudon mais à travers comme yeda comme bari Mamadou Alpha no fija mo jala no wela la ha fe'iti kerol malgré o do kadi bandira meden kadi ko militant jomo aray ton chaque assemblée aray ton voilà donc haray be hiwra moƴƴa be weltana be wakkilo moƴƴa ko ni jama artiste e mabbe ko ni parti on heewirta parti o si tawi ɓe yeeyi toon wonama fijama jalama samedi aro kadi jama o aray enen daare manifeste daare organisation assemblée ɗi nde assemblée organisa wo samedi yimɓe ɓen aray ha tawata naafi mbuuri naafi ɗumana goto alla ka jonnede to mbuuri mais ɗum noon tun ko buynon tun ko buynon est ce qu'on fami na juutingoyetere à très bientôt Fodé a image Diallo vive le président Cellou Dalein vive la maman nationale Hadji Halimatou Dalein Diallo ɗo andi min kadi la yiɗi ɓe ha fe'iti kero donc gonga yo Allah gonga wawu fenade est ce qu'on fami o yafata des pularon c'est un peu compliqué nous sommes des voilà